We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. At hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig.